Poštovani prijatelji, čast mi je zadovoljstvo da krenemo sa jednom pričom o obrazovanju, kulturi i umetnosti u Homolju. Kao što smo u prošle godine u okviru jedne emisije koja je govorila o kulturi Homolja, na neki način uzeli za obavezu, shvatili smo da imamo potencijale i mogućnosti da uđemo u jednu priču koju smo u radnom naslovu nazvali Zapisi o vremenu, a verovatno će i serijal tih emisija pod tim naslovom ići. Želimo da krenemo polako, da predstavljamo ljude, institucije i događaje i dela iz oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti. Danas je sa nama ovde u studiju naš dragi gost koji zapravo i započinje ovaj serijal. Ja ga ovom prilikom pozdravljam, gospodin Živorad Žika Tomić, slobodno mogu da kažem, književnik koji piše dvojezično, koji je do sada objavio 5 knjiga i znači očekujemo da skoro izađe 6. knjiga. Živorade, dobar dan i dobro nam došli. Bolje vas našli. Hteo bih da započnemo ovu priču kao što i svaka životna priča počinje, kako se stiglo do toga da neko ko je završio osnovnu školu ovde u Homolju, koji se otisnuo za znanjem i za nekim novim izazovima, put Požarevca kroz srednju poljoprivrednu, pa viša poljoprivredna u Šapcu i kroz sve one profesionalne stvari kojima se jedan čovjek bavi u životu, vi ste našli za shodno da odvojite dovoljno vremena, da skupite dovoljno građe i materijala i da se posvetite pisanju, pre svega ono što je jako značajno, znači i na vlaškom i na srpskom, odnosno dvojezično pisanje na standardiziranom vlaškom jeziku. Pa evo da počnemo ovu priču, znači kako je sve to počelo? Pa vidite ovako, ja sam odrastao u porodici, da kažem, muzičkoj. Naime, moj otac je svirao frulu i putujući sa njim još od malih nogu na probe, na manifestacije, na razne kulturna dešavanja, prisustvovao sam mnogim pričajima i mnogim događajima. Tu sam se ja zainteresovao kao, da kažem, klinac za, te naše stare običaje, našu kulturu i tradiciju i vremenom sam to upijao. Tako da sam prvi kontakt sa, tim našim, da kažem, tom našom baštinom nematerijalnom imao onako zvaničan 1982. godine, u prošlom veku, kada sam ozbiljnije počeo da sakupljam te stare pesme, priče, pripovetke, umotvorine i tako. Da bi, i to sam zapisivao na opšte poznatom našem ćiriličnom i latiničnom pismom koje smo učili u školu, uz dodatke nekih grafema iz drugih pisama koje nije bilo u tim pismima, tako da sam napravio neku varijantu još u tom vremenu da sam mogu da zapišem te priče i pesme. Da bi se, zvanično 2012. godine Nacionalni savet Vlaha izdao i usvojio vlaško pismo u ćiriličnoj i latiničnoj formi. Sa grafemima koji su dodati da bi... I tu smo stigli do toga. Imajući to u vidu i prateći, znači, razvoj događaja i očuvanja tih naših nematerijalnih vrednosti, došao sam na ideju da napišem prvu knjigu koristeći baš to usvojeno pismo i tako da je počela sa tom prvom knjigom na kojoj je slika našeg umetnika Janka Lalića na naslovnoj strani, znači i tu su pesme
knjiga je nazvana Antologija lirike i epike, antologija vlaške lirike i epike. I napisana je dvojezično. Tako da je sa tom knjigom započet. To je zapravo materijal koji je skupljan i koji je na neki način sistematizovan i jednu celinu je, da kažemo, kroz objavljivanje ove knjige. Da li se sećate nekog interesantnog sagovornika iz tog vremena, obzirom da danas sve manje i manje ima tih ljudi koji znaju i prate te kulturne događaje i uopšte i te pesme i tu izvorno, da kažemo... Pa uglavnom su priče i pesme pričale stare babe i dede, što kažu, pored njih, znači dok sam bio mali, ja sam slušao, znači prvi kontakt, što rekao 1982. mi je bio sa Anom Novaković, Ana Lupa Umorariju, takozvana, ona mi je prve pesme pričala, a nešto priča mi je pokojna baba Natalija moja, koja je rođena tamo pre 90. godina, isto te priče, tako da sam ja tu počeo prvi put da zapisujem, međutim, to se posle nadnizalo, to su na red došli, da kažem, violinisti naši, oni su bili čuvari naših mitoloških pesama, koje su se godinama prenosile sa kolena na koleno, tako da je stiglo vreme da se to zapiše i da ostane trajno za mlađe generacije, da bi se sačuvalo. Jedna... Znači, išlo je otprilike po onoj tradicionalno sa kolena na koleno, pa preko violine i violinista u knjigu, je li tako? Baš tako. To je prva knjiga, znači ona obuhvata jedan broj tih pesama, tu znači nema ni jedne pesme koje ste vi napisali ili spevali, već su sve sakupljene materijal koji je tradicionalno živeo i postojao znači u nematerijalno-kulturnoj baštini Vlaha sa područja Homolja, jer ima nešto izvan Homolja ili uglavnom sve to sa područja našeg? Pa i šire, otprilike sam u ovoj knjizi uhvatio, znači maltene ceo prostor istočne Srbije, otprilike gde je ova nacionalnost, gde su glasi. Tako da ima knjiga iz ovih pesama iz Timočke krajine, iz Braničeva, iz Homolja, iz drugih dela, iz Vižda, tako, sve zavisi. Otprilike i sam naslov knjige govori antologija vlaške lirike i epike, da su po mom izboru i po meni pesme koje najviše govore o jednom narodu, o jednoj prošlosti, o jednoj tradiciji, kulturi. Znači, uglavnom u svim tim mitološkim pesmama je i život naroda prikazan, da bi se u ovim lirskim pesmama prikazao ovaj drugi deo, što kažem... Emocije, osjećanja i subjektivni doživljaj. Ovo je neka vrsta, da kažem, istorije ovog naroda kroz pesme. Tako da je tako nastala. Koje godine je štampana ta knjiga? 85. se krenulo u skupljanje materijala i tako dalje? Da, 82. se krenulo u skupljanje materijala, znači slušate, ali knjigu sam štampao tek 2016. godine uz pomoć lokalne samouprave, opštine Žagubica, da bi se i ostale knjige nanizale posle i sad čekam i 6. knjigu da izađe iz štampe i tako da... Dugo se čekalo da izađe prva knjiga iz štampe. Kasnije, da li zato što se već na neki način stvorili novi povoljni uslovi u smislu standardizacije jezika i pisma, mnogo je brže izdanje za izdanjem. Evo sada već ovde imamo 5 objavljenih, a koliko znam, znači u pripremi je i 6. knjiga. Znači 5. dvojezično, a 6. u celokupnom tom opusu. Pa čekala se dugo jer se, kao što rekao, 2012. godine je priznato zvanično to vlaško pismo za lakše zapisivanje, znači vlaških reči, a prošle godine je zvanično i standardizovan jezik od strane Nacionalnog saveta Srbije, izašlo je u službenom glasniku Republike Srbije, tako da je to i zvanično, imamo standardizovan jezik koji se kroz izborne jezike u školama i predaje,
tako da ko želi da sačuva svoj jezik od Vlaha ili neko da nauči, kao i za sve ostale jezike, da ima prilike deca kroz škole, ostali da pročitaju. Da pročita izvorne zapise na vlaškom jeziku, da. Sa direktnim prevodom na srpski, koje, eto, ja sam se trudio da, mislim, što bukvalnije prevedem to da bi se, dakle, bila reč za reč na nekim mestima gde nije se moglo, nije imalo smisla, morao sam da pribegnem, znači, drugoj tehnici, međutim, uglavnom je, može da se proveri, znači, svaka reč na vlaškom, za srpski. Na taj način faktički bogatimo i onaj rečnik koji se verovatno tokom vekova stapao sa rečima iz, pre svega, srpskog jezika, a naravno i iz drugih jezika. Ovo vam je na neki način omogućilo da uzmete i aktivnog učešća, da kažemo, na polju standardizacije vlaškog jezika, upravo kroz objavljivanje, pisanje i štampanje ovih dela. Dokle se stiglo, da kažemo, od te 2012. danas u smislu te standardizacije, odnosno šta je sve urađeno od tada? Pa, napisano je dosta knjiga, preko 75 knjiga je uzeto u obzir prilikom standardizacije jezika, inače ima i više knjiga na vlaškom jeziku, međutim svi pisci su uglavnom u početku eksperimentisali dok nisu došli do zvaničnog pisma i počeli da pišu na zvaničnom pismu. Znači ima još knjiga koje su eto sa nekim eksperimentalnim tim pokušajima, da kažem, rađene, ali u svakom slučaju i to je vredno jer postoji zapis koji će jednog dana možda pisati standardnom formom ili u nekom drugom izdanju. Da, postoji neka osnova. Da, ali postoji osnova, ali činjenica da je to zaokruženo i dat je, što kažem, prostor za start da se svi novi zainteresovani, znači i mlađi ljudi koji se bave pisanjem ili imaju afiniteta da mogu da pišu na vlaškom jeziku, tako da je, eto... Za 10 godina je, znači, urađeno prilično toga, za razliku, da kažemo, od prethodnog perioda, kada nije postalo to standardizovano, odnosno ta definisano. Dokle se stiglo na polju pravila, gramatike u pisanju, šta je tu urađeno? Sada postoje nekoliko rečnika urađenih i jedna zvanična gramatika koja još treba da se doradi, po mom mišljenju, ali tu su na potezu lingvisti, filolozi i drugi stručnjaci iz te oblasti, što verujem da će u daljem periodu, znači jer je jezik živa stvar, on se razvija u toku svog postojanja, nadograđuje, znači uvek, tako da sad mnoge mi rasporađujemo sa određenim fondom reči koje smo nasledili od starih, od predaka, ali vreme se menja, dolaze nove stvari, što kažu imena, tako da tu se koriste tuđice ili već utvrđeni određeni nazivi za određene stvari, tako da se to, eto, kroz nadogradnju jezika, kao i u svim jezicima. Naravno, da. Znači, samo što je ovo na neki način jako mlado i tek je početak. Imao sam prilike da prisustvujem na više promocija knjiga i moram da priznam da sam jako prijatno bio iznenađen sa prijemom vaših kolega koje također pišu dvojezično ili pišu isključivo vlaškim jezikom i jako su se pohvalno izrazili uopšte o radu i temama kojima se bavite. Jednom prilikom promocije, da kažemo, oni su osim tog značaja istakli i da kažemo bogatstvo, odnosno fond reči i pravila gramatička koja se koriste su, da kažemo, u velikoj meri ispoštovana. Znači, Živorad Tomić radi na tome da se uvede, znači,
pismo koje će biti prihvatljivo, odnosno korisno i jezik koji će biti bogat u smislu fonda reči. Da li i sami imate neki svoj, da kažemo, rečnik koji na neki način gradite, a vjerojatno ga ima? Pa ja od 2015. radim na nekoj formi rečnika koji je radi se i dalje, međutim to je veliki posao i tu treba još ljudi da bude uključeno, što će verovatno u skorije vreme da se to kroniše izdanjem jednog novijeg rečnika, jer imam dosta saradnika sa kojima sarađujem, znači razmenjujemo reči i tako, jer ima dosta lokalizma koji se koriste lokalno u drugim krajevima. Recimo, specifično, ja sam u ovoj novoj knjizi koja je tek sad treba da izađe iz štampe, malo i opisao to, znači specifičan je stil života Vlaha kroz vekove, na primer susedna sela se razlikuju u nekim segmentima govora, znači jer je po nekoj vlaškoj filozofiji, da kažem, svako je selo je brinulo svoju brigu, znači njih nije zanimalo šta se dešava, bitno da je nama dobro u našem okruženju, tako da je jezik zadržan, a ovi iz susednog sela možemo da se družimo ovako, ali samo u finim, znači bez sukova, bez drugih stvari što bi napravilo problem, a tako da su se i zadržali, znači pojedine reči specifične samo za određeno područje, tako da drugo područje na drugačiji način, možda slično, ali na drugačiji način. Hajde da idemo dalje. Znači, volio bih da u ovom razgovoru pomenemo svaku od ovih knjiga koje su ovde, da kažemo, danas prikazane. O čemu govori druga knjiga? Znači, posle, evo, te prve knjige koja je doživjela, da kažemo, lep uspeh i mislim da je i jako dobro dala jedan lep odjek. Znači, obično se očekuje šta ta novina donosi. Vidjelo se da je to nešto kvalitetno i novo i onda je to verovatno vas ohrabrilo i onda se krenulo na sledeću temu. Jeste, mislim, eto, prva knjiga koja je i možda i najtanja, ja sam to odradio da bih imao neki start i eto, znači tu ima još mnogo pesama i... Može da se očekuje, znači, drugo izdanje koje će se dopuniti? Pošto sam pri kraju sa tiražem i tako, verovatno ću da spremim dopunjeno drugo izdanje, ali uporedo sa, recimo, pesmama koje su, znači, od starih baka, deka, violinista, pevača i igrača iz igara, isto ima pesama koje se pevaju uz igru i tako dalje, kao i kod svih naroda, sakupljao i umotvorine i priče i tako. Tako da je u drugoj knjizi sam sistematizovao u 9 odeljaka umotvorine koje sam uporedo sakupljao. Tako da je druga knjiga Vlaške umotvorije ili na vlaškog Gdešelje Romanješ, znači u ovom formatu izašla i otprilike sam isto uhvatio širok prostor iz svih, znači to je isto neka vrsta, da kažem, antologije u tom oblici jer je sakupljeno od svih iz svakojakog materijala koji sam uspio da nađem. Koji je bio dostupan, da. Da, koji mi je bio dostupan. Inače, u početku je vrlo malo materijala bilo dostupno, znači nešto folklornog materijala pisano kroz uglavnom folklorne igre i usput je nešto... Jer se iz usmenog predanja nešto ovako sakupilo iz nekih razgovora i priča? Iz usmenog predanja je najveći deo tamo, jer znači kao današnje klasične žurke, nekada su postajale sedeljke i tu su dolazili momci, devojke, pa bili su i stare babe i dede, pa su se tu pričale priče, dosetke razno razne i tako da je eto to ostalo zabeleženo.
mislim, u usmenom. Vrlo interesantna, slikovita, da kažemo, ovako prezentacija, ono što su danas žurke, nekada su bile sedeljke. Zaparilo mi uši, ali evo to poređenje, znači da je upravo način na koji se živelo, oslikava se i kroz te događaje. Nekada se kroz te uopšte komunikacijske trenutke i razmenjivala iskustva i razgovori i znači to je faktički poslužilo da ljudi te njihove razgovore, priče i mišljenja razmene. Pa uglavnom tako, znači to je bila njihova razonoda, znači pošto je vlaški narod uglavnom bio stočarski živalj, znači živio je po brdima, znači modernizacijom su sišli s brda i počeli da se bave zemljoradnjom, ali uglavnom, znači, pored redovnih poslova, znači pripreme drva i brige oko ovaca i stoke koje su imali, znači potrebna je kao i svakom čoveku razonoda i tako, eto, kroz te sedeljke, kroz ta druženja, okupljanja na raznoraznim trgovima i na raznoraznim, onda su se mestima, onda se to pričalo, pevalo i eto. Kako ste uspeli, znači uz čiju podršku ste tu knjigu, je li vam je i tu pomogla opština ili ste tu? Drugu knjigu mi je pomogao Nacionalni savet Vlaha, znači delom su mi pomogli, deo sam se... Sufinansirali su štampu? Ovamo deo sam od drugih donatora, ali Nacionalni savet Vlaha mi je pomogao oko izdanja druge knjige, jer je to baš, eto, jedna knjiga koja sadrži dosta materijala što se tiče umotvorina i maltene je knjiga koja može da se uvrsti u školsku lektiru i tako da interesantna je i za decu i za starije generacije. Tako, primerene su ovamo umotvorine, znači raspoređene po tim modeljcima, znači od poslovica, izreka, brzalica, zagonetki i tako dalje. Ove knjige, znači, može da čita svako ko poznaje, znači, srpsko pismo i jezik i ko zna, znači, vlaški, znači, pri čemu on ne mora da zna gramatička pravila ili bilo što drugo, već on iščitava, ukoliko ne razume, on pribegne, znači, jer je na jednoj strani napisan isti tekst i vrlo lako se prati. Ovo pominjem iz razloga što ja, kada sam, da kažemo, čitao određene delove ovih knjiga ili cijele knjige, dešavalo se da na određene trenutke nisam uspevao da shvatim i da razumem o čemu se radi. Ali ovo je, znači, dobar prikaz u tom dvojezičnom smislu. Jer se to inače praktikuje kada pišu danas na srpsko-vlaškom, odnosno na vlaškom pismu, ili ste vi otprilike procenili da je to jedan ovako prikladan način da se uopšte približi ljudima? Pa, ja sam ovim načinom počeo da pišem, jer se smatrao da je neko piše samo na vlaškom, neko, što kažu, dobro na srpskom, su knjige iz drugih oblasti, a recimo ima ko piše na vlaškom, ali imajući u vidu da je to jezik u razvoju, da je to, smatram da je jako potrebno, barem, pa ako nije na srpskom, nekom drugom jeziku, znači, ali je i automatski se malo čitalačka publika proširuje, znači veći broj je zainteresovanih ljudi koji će moći da pročita priču ili umotvorinu ili pesmu i na srpskom ili nekom drugom jeziku. Da se našalim, nije nemoguće da se izda i dvojezična knjiga na vlaškom i kineskom. To je vrlo izvesno i moguće. Da mi živimo u ovom okruženju i imaćemo ljude koji će biti stručni u toj oblasti. Sad je to popularno, znači učenje kineskog jezika i tako da ne mora da znači da jednog dana nećemo... Šala na stranu, ali mi evo stižemo do 2018. godine i stižemo do jedne vlaške priče. Da. Ko nam je tu pomogao i o čemu se radi upravo, kako je došlo do štampanja te treće knjige i šta zapravo o čemu ona govori? Pa ta treća knjiga je štampana uz pomoć Ministarstva kulture. Znači ja sam konkurisao na konkursu koje je Ministarstvo kulture objavilo, znači uz podršku Nacionalnog saveta, knjiga je odobrena za štampu. Ja sam
u toj knjizi pokušao da sa svog aspekta kroz interesantne vlaške priče, koje su se također prenosile sa kolena na koleno, objasnim jednu priču o Vlasima. Znači, generalno, znači, kroz ne istorijske činjenice, ali kroz neke istorijske događaje ili kroz protok vremena. Uglavnom, istorija je poseban. Nauka za sebe. Nauka za sebe. Ali, uglavnom sam se bazirao na mitologiju, jer je po meni mitologija jedan način koji kroz mitologiju se vide, znači, između priča, znači tih mitoloških priča, vidi se cela istorija, od postanka sveta do današnjeg dana. Znači, verovatno je i takav bio način ljudi da se izražavaju međusobno, znači kroz te mitološke priče, kroz određene stvari, oni nisu znali da objasne određene pojave i tako to, ali su kroz priče došli do nekog rešenja, najadekvatnijeg rešenja da se objasne određene pojave, određeni način života, zašto se ide u nekom pravcu i tako dalje i tako dalje. Tako da je eto nastala ta priča i sama Korica prikazuje jednu staru bukvu, znači to je jedna starina koja prožima, znači od, što kaže, od nastanka sveta, kroz kako je nastao čovjek, kako je nastala žena, kako su nastale mnoge druge stvari u životu, kroz te priče je upravo jedna priča o Vlasima, znači od kad se pamti. Znači, niko ne može reći precizan od kada ko potiče, ali uglavnom od kad se pamti, to je prikazano kroz te priče. Da, i ono što je moglo da stigne do današnjih dana kroz te mnoge generacije, znači, sreću se i delovi biblijskih priča, sreću se delovi iz istorijskih činjenica i događaja, znači, sve to narod doživljavao i preživljavao, pretakao u neku priču i prenosilo ga polako. I svako je dodavao nešto svoje. I na kraju to Žika lepo uobličio i zapisao, je li tako? Da, napravio sam uglavnom poređenja sa utvrđenim normama iz određenih zvaničnih, iz Biblije, iz, šta ja znam, drugih dokumenta koji su zvanični, tako, uglavnom sam napravio poređenja i tako da su se iskristalisala se ta jedna priča kroz više drugih priča koje govore, znači, o životu naroda, jednog naroda i ostalih naroda koji su živjeli u okruženju, znači kako se to širilo kroz vreme. Tako da, eto, ta priča je interesantna. Malo su šaljive priče, malo su uglavnom, jer ima jedna priča da je, kaže, neki Pakala, to je vozač sazvežđa Velika kola, mi ga Vlasi zovemo Pakala. On je bio takav čovjek, znači, on je, mislim, čovjek, kaže, ako je bio... Biće, da. Biće. On je bio uporan, jak, ali uvek vedrog duha, znači, kroz sve teškoće, ali uvek na kraju je sve to gledano sa neke vedrije strane, tako je otprilike i ta odlika Vlada, znači, bez obzira na sve nedaće kroz život, što ljude sustižu i tako to, na kraju se to gleda sa neke vedrije strane, i tako se to živi i nastavlja i probija kroz vreme da bi se, eto, i dan danas, eto, očuvalo, to kaže, eto, i to naše blago, imamo folklor, igre i pesme i običaje koje se i dan danas, eto, koriste i tako i upražnjavaju. Žive među ljude. Žive, oni su, znači, nisu zabrali, sad opet poradično malo iz kraja u kraj, ali otprilike osnova je ista i... Kada se sve sabere i oduzme, znači nađe se nešto zajedničko. Znači, Ministarstvo kulture je prepoznalo da, znači, u stvaralaštvu i u radu Živoroda Tomića ima potencijala i, znači, podržana je ta treća, da kažemo, knjiga po redu i mi sada idemo dalje. Znači, zalazimo sad u novu oblast. Knjiga, znači, Dyšje, zašto? Ili zašto, znači, zašto je knjiga nazvana, zašto? Uglavnom, se u životu mi
pitamo za mnoge stvari zašto je ovo ovako, zašto je ovo onako, tu sam i knjigu nazvao zašto, jer su tu otprilike odgovori. To je, da kažem, ta 4. knjiga je skup običaja Vlaha, znači, kroz vreme, to su običaji, rituali i, znači, to je jedan uopšteni prikaz, znači, počev kroz, znači, što se i dan danas upražnjava, znači, mi imamo 44 svetkovina koje su, eto, prikazane i one se prilikom svake slave ili, eto, druge vrste svetkovina, one se pominju. Znači, one su tu raspoređene kroz knjigu, znači, tu je prikazan slavljenje slave sa vlaškog aspekta, znači, kako je nastalo, znači, jer postoji jedna razlika, bez obzira što je mi kroz hrišćanstvo se prepliće, znači, kao novu doktrinu, dosta tih običaja koji upražnjavaju Vlasi, mi imamo malo specifičniji pristup slavi, jer je slava vezana za imovinu koja je počela da se dodeljuje parcelisanjem zemljišta. Znači, onog momenta kada je zemljište parcelisano, jer po nekom Jus Vlahigov zakonu zemljište je bilo, mislim, opšte dobro. I svako je imao pravo da napasa svoju stoku, imalo je sistema, znači, u prošlosti, znači, to je bilo sistem za obeležavanje prostora, znači, ja sam prvi stigao, obeležio sam poć, takozvani, to je opomena da sam ja započeo tu teritoriju. I ja tu napasam ove godine ovce. Drugi sledeće godine ima više ovaca ili jači su, oni uzimaju drugi da je tako bilo, ali od preka tako su se ljudi. Međutim, parcelisanje zemljišta, svako je dobio svoj deo, koliko je šta ima, koliko je mogo, kako je stigao do toga i onda se, znači, to svodilo na jednom. Sad, Vlasi su to direktno, znači, slavu vezali za tu parcelu i onda se to prenosilo putem parcele. Ako je dato ćerci, sinu, nema veze, znači, s kolena na koleno. Čak i ako se zemlja otuđivala ili prodavala, znači, novi vlasnik je nastavio da slavi tu slavu. Po hrišćanskom slava slavi kao krstna slava prenosi se na muške potomke, uglavnom po lozi. Po lozi, tako. Ali dobro, to je sad stvar tika. Tako da sam tu obuhvatio i 7 svetih majki, pošto mi nemamo definiciju, to jest imenovanje svetaca ili šta ja znam u toj našoj vlaškoj mitologiji, jer kod nas su to prirodne pojave, kiša, sunce, nebo, zemlja, znači tako da imamo 7 svetih majki koje su kao zaštitnici, znači, ovog našeg prostora gde mi živimo i njima se obraćamo, znači, kroz sva ta metanisanja i... Upravo, znači, ove činjenice govore da je vlaška priča zalazi daleko u prošlost, jer to su već sfere, znači, pre monoteističkih religija, znači, u vreme politeizma, u vezi više boštava, znači, upravo tih 7 svetih majki bi trebalo simbolično da predstave više bogova, je li tako? Ili više... Da, neku vrstu kasnije se to... Naravno. ...načino kroz bove, posle monoteistički, znači, posle mnogo... Da. Znači, to je već drugi deo, tako da, eto, tu je jedan prikaz. Onda, tu sam se delom dotakao i takozvane vlaške magije, koja je jako popularna, ne samo kod Vlaha, nego uopšte možda manje kod Vlaha nego kod ostalih naroda koji su dosta zainteresovani. Sad u poslednje vreme i filmovi se rade o tome i tako. Međutim, hoću da kažem da to nije baš tako banalno, tako, eto, dosta se to prikazuje kao nešto, međutim, to je, da kažem, otprilike jedan način koje su takozvane, eto, te stare vračare koje su bile ili ti magovi, to je, uglavnom bilo je borba za zdravlje, znači da se ljudi odbrane od nekih
energija negativnih, od nekih zlih sila. Uglavnom nije to bilo, doduše što kažu, bilo je možda i zlonamernih kroz vekove i tako ti, ali uglavnom je sve su, znači sve te bajalice i sve to što su prikaze, one su uglavnom vezane za zaštitu i za, eto, oslobađanje organizma, čoveka, kuće i svega toga od zla, jer svaki segment i u stočarstvu, znači vezano za ovce i u pokućanstvu i tako, znači postoje određene bajalice koje su, eto, kroz neke mantre koje se non stop ponavljaju, znači gledaju da se otera zlo, pa i na samoj slavlji, znači počinje ono, kaže, kad se okadi trpeza, da se zlo iznese iz kuće, da se istera iz kuće, znači u tome i ta priča. Znači, suština nije to nešto pa je sad strašno ili šta ja znam, nego je čisto, eto, stanje volje čoveka da određeno, da se oslobodi određenih teškoća. Fenomen vlaške magije, postoje, da kažemo, razni izvori, da je na svetskom nivou, da kažemo, zabeležen po svojoj snazi, odnosno po, verovatno, svojim načinima kako su ljudi prenosili i kako su ga na neki način kroz ljudska delovanja prenosili na sledeće generacije posle kabale, faktički po nekom svom autoritetu, što znači da je i u literaturi i u životu poznat fenomen. Sada, da mi ne zalazimo, u pitanju je magija, neka magija i ostane. U kontaktima i u susretima sa raznim ljudima stekao sam utisak da vrlo obrazovani ljudi sa velikim respektom se interesuju za vlašku magiju. Primetio sam da mi ovde o tome, uglavnom, stanovništvo retko kad govori, retko kad priča. Koliko često pribregava, verovatno u skladu sa mukama i potrebama. Ali, da li i vi delite moje mišljenje da je to neka tema koja jeste magija, ali je i dalje pokrivena, znači, velikim plaštom tajni? Uglavnom sve je magija kod nas, znači život je magija i to je, ali slažem se sa vama u toj priči, jeste, uglavnom se i samo prenošenje znanja, tog magijskog znanja radilo, jer svi znamo da je u prošlosti, znači pre patrijarhata, postojao matrijarhat. Vlasi se i dan danas drže, bez obzira što smo kroz razne religije i doktrine malo dotakli i druge strane, međutim, uglavnom se držimo nekog matrijarhata. Znači, žena je vodila sve rituale, sve magijske obrede, muškarac je bio za druge poslove, a žena je ta koja je vodila, znači, sve to, tako da je se tako i vlaška magija prenosila sa kolena na koleno, to jest sa babe na unuku ili na ćerku. Na mlađe žensko potomstvo, znači na ćerke, na snaje, na... da. Da, i uglavnom je, tako se to prenosilo. Sad, negde se to prekidalo, da nije bilo interesovanja, negde je upadala druga osoba koja je htjela da nauči i tako to, ali u principu postoji, po mojim istraživanjima, koje se, znači, postoji i obdarenost, znači ne može svako da se bavi tim poslom, a postoji i ta nasledna tradicija da se prenosi. Da se time bavi, izučava, da ta znanja sakupi i tako dalje. Da ne zalazimo previše u tu temu, neka to za sada i ostane tako prekriveno, znači tim velom tajni. Sada, znači, predstavili smo 4 objavljene knjige dvojezično. Stigli smo sada, evo, do poslednje knjige koja je objavljena, znači knjiga Živorada Tomića U prolazu. Knjigu ste posvetili, to je monografija Ivana Tomića, narodni svirač, inovator i pedagog. Sticajem okolnosti, Ivan Tomić je vaš otac. Da, ovu knjigu sam posvetio svom ocu, to je vrsta nekog spomenika, što kažeš, za
njegov dugogodišnji rad. Naime, i sam početak evo tih mojih, da ih nazovem, istraživanja vezane su za njega, jer se on, od kad sam se ja rodio, ja sam znao da se on bavi muzikom, svirao frulu, pratio je sva kulturna i muzička dešavanja u opštini i šire, znači kod nas, tako da sam ja kao dete išao uz njega, upijao ta znanja, mislim, muziku i priču. Da, nekakvi utisci su se prenosili iz tog okruženja. I kroz vreme sam upravo pratio i njegov rad. Tako da sam, eto, pošto je on, nažalost, 2019. preminuo, eto, ja sam skupio deo materijala. Na neki način ste bili hroničar njegovog života i njegovog rada. I pokušao da to kroz, eto, jednu knjigu prikažem zainteresovanoj publici, znači, njegov život, deo običaja koji su ga pratili, znači, kroz sve, deo nošnje, deo svirke i tako, koja se to je otprilike, znači, ne samo njegov život, nego i sve druge stvari što prate njegov život, znači svirka, pesme, običaj, tako, nošnja, što rekao, muzički instrumenti, eto tamo koji su pratili njega i to sam prikazao. I sva ona mesta gde on nastupao i sva ona mesta gde je on ostavio zvučne zabeleške i ljude sa kojima se sretao. Imam utisak da osim što ova knjiga govori o njemu, možda govori o nekih 60-70 godina kulturnog života Homolja i malo šire od toga. Znači sva ona mesta i svi oni događaji koji su u vreme, znači, bivše Jugoslavije, pa kasnije, znači, evo do dana današnjeg, znači, on je pratio te događaje i sa frulom i kroz nastupe, on je faktički, eto, njegovu životnu priču ispredao, ali je na neki način i kroz sve te događaje i stigo je do toga da smogne snage i jednu školu frule, što je dosta retko, vrlo retko da se organizuje. Znači, on je tu školu frule vodio 10 godina. Za njega može se reći da je bio birođio svakoj čorbi što se tiče kulturne dela, znači on je to voleo, živo je za to, znači što kažu više puta, ja imam dosta tu priča koje su eto vezane na njegov život i on je ostavljao druge stvari da bi neku kulturnu stvar isterao do kraja, da bi eto to nastavilo da živi, da bi, znači, nalazio se kako... Bio je posvećen tome i živeo za to. On je to i voleo, znači, spojio je, eto, ljubav i svoj život sa tim, tako da je, eto, odradio tu školu frule, je osnovao 2004. Zvanično 2006. sa malo više učenika, ali 2004. počeo sa 4 učenika, jer je bilo nekoliko dece pokazalo interesovanja, idući kroz manifestacije i u razgovoru sa etnomuzikolozima koji su proučavali te oblasti, on je imao stalnu informaciju da je potrebno da neko nastavi. Da, i podršku sa njihove strane da je korisno raditi to. Da, i onda i on sam došao na ideju, eto, kupio prvih nekoliko dečaka i devojčice. Interesantno je da su devojčice više zainteresovane za frulu, što je nekad bilo, znači, po muškoj nekoj liniji se frula svirala, međutim u zadnje vreme, ja mislim da ima po svim školama frule, ja gledam, eto, krećemo se kroz ove manifestacije i tamo gde se dešavaju sve škole frule što ima u Srbiji, većinom je dosta devojčica, jer verovatno je to interesantno sad neka oblast ili se to promenilo nešto. Da. Evo samo da iskoristim ovaj trenutak iz emisije Radio Beograda, koja je bila posvećena naravno Ivanu Tomiću, Elizabeta Arsenović, koja je kuda. Idemo na istok u Homolje, danas će biti i priče i svirke, a na početku pitanje koje nije nagradno, ali je svakako lepo znati. Koja je razlika između frule i duduka, jer na prvi pogled izgledaju identično? Obzirom da ste napisali knjigu, verovatno znate i odgovor. Pa jeste,
razlika postoji, jer se obično, kad kažem, čak i u nekim naučnim radovima, da kažem da postoje greške, jer ljudi, za njima u prevodu, kad kažu flujer, što se na vlaškom zove frula, flujer, oni misle na frulu koju svirao. Većinom u vlaškom delu, da kažem, u vlaškoj muzici se koristio duduk za svire, to jest dugačka frula. Što recimo u drugim delovima Srbije se koriste ove manje frule. Tako da postoji to uvreženo mene, čak su neki istraživači pisali da je frula svirala, znači a duduk se naziva flujer. Međutim, flujer je opšti naziv za frulu. Sad, frula je, što mi u vlaškoj terminologiji nazivamo, znači flujer, to je manja svirala sa tanjim zvukom do nekih 30 cm. Sve ono deblje i veće i šire, to je duduk ili takozvani na vlaškom brasunaturi. Znači, nosi naziv i on se drugačije svira. Znači, na fruli se svira uglavnom svirka, melodija jedna, a što je moj otac svirao na duduku, on je bio malo specifično prepoznatljiv, kao i Dobrivoje Topolović iz tamo kod Beograda, ne znam od kog mesta, ali često smo se nalazili u Sopotu, znači on je isto poznati dudučar naš. Ivan je svirao troglasno, znači on je svirao, pevao i basirao dok svira, znači faktički 3 melodije se na jednom instrumentu, takozvanim nekim zaražavanjem, stručno rečeno, ja nisam stručnjak u toj oblasti, za to postoje stručnjaci u muzikologiji i drugo, ali tako da je on bio prepoznatljiv po toj svirci, znači i dalje stoji ta ideja da se, eto, možda i jednog dana, jer postoje dosta sabora po Srbiji, sabora frulaša i tako, da se specijalizuje jedan sabor dudučara koji bi negovo to troglasno sviranje, eto, postoje učenici, vraća se na učenike koji su naučili od njega dosta dobro da sviraju, znači, takvim načinom, za razliku od klasičnog sviranja frule, znači bez tog troglasnog sviranja. Da, klasično melodično sviranje. Hteo bih samo ovako da pitam šta očekujemo u budućnosti. Piše se i dalje, radi se i dalje, nove ideje, nove teme. Ja sam u ovom, eto, malo i godine idu, ja pored svojih redovnih poslova i tako to, bavim se tim istraživanjima, dosta, eto, pratim dešavanju u toj oblasti, ne samo u nas, nego i šire, što je vezano za tu oblast, znači, pre svega mitološki deo, a pored toga radim na tom rečniku koji, eto, gledamo da sakupimo što više. Ja lično imam preko 20.000 reči sakupljenih, za koje sam siguran da su, da nazovem nekog tog vlaškog porekla, a sigurno ih ima još, znači, iz komentara sa kolegama i saradnicima, znači, ima još reči, jer se mnoge reči koriste i u drugim krajevima koje ja ne znam, ali i kroz sve te knjige koje sam pisao, gledao sam da koristim što više malo poznatih reči da bi ostale u knjigama, da bi se sačuvale, odnosno uvele ponovo. Da, i tako da uglavnom to mi je zadatak, što kažu, eto, koliko mogu. Trenutno je u štampi i 6. odnosno 5. dvojezična knjiga, ona se zove Filozofija Vlaha, isto je dvojezična. Tu sam pokušao da dam jedan filozofski prikaz o razmišljanju, o Vlasi kao jedan segment ovog sveta, razmišljamo u kom pravcu. Sad,
kad bude izašao, verovatno ćemo odraditi neku promociju, pa će... Naravno, neka nešto ostane i za sledeću priliku. Priliku i tako, vidjet ćemo, bolje ćemo se upoznati sa knjigom. Uglavnom, ja eto, to radim iz hobija, sa akcentom na to da se sačuva što je bolje moguće taj vid naše bogate kulturne tradicije, jer gledam i kod ostalih naroda, znači ako se ne neguje određena oblast i jezik i pismo i ono, to se gubi, dolaze do razne turbulencije kroz vreme, jedno se briše, drugo se uvodi novo, a sad pomodarstvo je jako, što kažu, ta globalizacija uzela maha i lako se odričemo od svojih korena, svoje tradicije, a još lakše prihvatamo novotarije i novine koje su pod velikim znakom pitanja. Evo, možda možemo na ovaj način da završimo ovaj jako koristan i prijatan razgovor. Naime, moj generalni utisak je da je gospodin Živorad Tomić kroz svoje dvojezično pisanje ovih svojih do sada objavljenih 4 knjiga dvojezičnih i znači u prolazu monografiju Ivana Tomića na srpskom jeziku uspeo da dočara skladan suživot Srba i Vlaha na području Homolja, a čini mi se i cele istočne Srbije. Hvala vam što ste danas bili sa nama i hvala vam što ste evo za prvu emisiju dali jedan značajan doprinos da i mi počnemo polako da eto i promovišemo i prikazujemo i ljude i institucije i dela. Hvala i vama. I do sledećeg viđenja sa sledećom knjigom. Hvala i prijetno.